sok aturan kamari. Aduh, Cina, sekedap dia tuh Cina juga usaha ya teh. Alam ai gaya nomor hiji, ai hutang numpuk, era putus dinasya. Udah pisan BRT, nasional itu menangin papan, udah gaya hutul. Udah 3 bayi. Kumaha sih? Korsi, dijamin sibuk, ngerasi setahun, enak menilai rame kieu di dia itu. Bayu, minta kursi atuh. Sanajan si Bayu tukang dagang guys, Bayu mah rajin ibadah. Alhamdulillah dia memang dia, akang Bayu boga prinsip, ayo nama. Jika racang ninjak batu, lila jadi dekok, sana aja dagang muara tuh, anu penting mah hati. Tilu. Alam ieu cicilan rek dibayar iraha, rek munggah sabra bulan deui. Alam hampurannya mah itu ini tapi kuring kesana latihan hidupin tanggung jawab. Tapi kan salatin jangan bobo kan hasil. Tuh bisa, Alam penting mana balik, bayar hutang. Ya lah, kira deh kayak ya. Samping hidup kita gede. Bakal kayak nana, anu kasih tuh bayar ini. Bakal makin nana. Biasa lah, udah rek balik kan, karena dicarekan ke mama. Kang Bayu nuhunnya tadi tuh saya ibu sindiran anak. Terus tapi kan nasi barang aja, mau pulau dulu kalau santen batu. Tapi itu jodoh mah kemana, nu penting akhlakna alus. Tah bener Neng Nasya, mending dengan jodoh mah jeung jujur daripada nu loba gaya tapi duitan. Sok urang balik kasih ka PRT ku si BRT. Udah. Ganti kumpul apa ini? Udah lumping ya mah. Murah atuh. Kan ada kamu refleks. Dibalik atuh. Kuring atau Iya. iya, mana?